I gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Clash Royale. I dalje ćemo otvarati ovaj Magical Chest. I ako želite da uđete u klan ima jedno mjesto, treba nam 1200 trofeja. Ovaj deck ja trenutno koristim. Znači ako što gledali zadnji video, loše ispao onaj clan chest, za malo da dobijem legendarno. Ali nije mi se posvećao. Sad ćemo otvoriti ovaj Magical Chest. Prvo, nisam spremio neki drugi testove, nisam imao vremena. Imam samo free chest, pa je to. Ajde da počnemo. Ajde, 3 karte, ok, ništa. Fireball, dobro, to mi treba. Evo i ovdje 3 karte, ovo musketar i mortar, ozbiljno. Ajde, tamo wizard da se nadamo. I onda igrat ćemo jednu borbu ako dobijemo neku legendary. A i da ne dobijemo, onda igrat ćemo jednu borbu. Gold. Arrows. Treba musketara. Royal Gianti. Mega Minion. Fire Spiriti. Ne, neće biti legendary, ja se nadam Boweru. Freeze. To ni ne koristim. Pa nema veze. Imam dovoljno govora da obrijem wizarda, ali nemam dovoljno wizarda. Ićemo sad u jednom battle. Nažalost ništa nismo dobili. Hej, Ghost Legend. Dobro. Ok, ovo je loša početna ruka. Ok, Sparky. Spremam se da kanterujem tog Sparkija. Sad je pa sigurno nešto ispred njega. Najvjerovatnije. Evo sad će Giant. Ne. I ovo još gore. I jao majko. Ok, moj tower je završio. Ok, ovo je jako loše ispalo. O moj bože. Odmah. Nisam nešto u formi sada. Igrica me nešto nervira, brate. O, vidi ga. A beži tamo. On je fair. Aj, bacit ću Gianta, nema se na ništa drugo. A vi... Da se razbija. Nemoguće da ovdje pobjedimo. Ima da možemo uzeti jednu krunu. Kao kod bio Sparky. Uvijek to ne voli Sparky. Ok, onda mislim da je već gotovo za mene. Da, nema veze. 30 trofeja. Ja ću još ispasti sa jednom osobom, nema veze. Ne smijete mi. Vratit ću se jednog dana. Ajmo još jednu borbu i to će biti to za ovaj video. Anti-Zanskon, ne znam kako se zove. Ok. Opet ne mogu ništa da uradim na početku. Ok, wizard. Ok, musketar. Ok, cooldown, ovdje moramo ovako.
Mega Minion. Neću pa sam zep na to. Nadjerujem sad potrošim Minion Hordu. Što je za mene dobro. Ok, mislim da je njegov tower završio. Najvjerojatnije. Ajde power jednu. To. Sad ćemo malo da imamo na normalnu skinu. Ok, Mega Minion je 2 put udario. Nije loš. Ok, sad ću ako baci nešto još mora da se brani. Pa še ne moram da se branim od ovakih. Ajde, dobro, ako se branim, bacim Gianta. Tako. I jao. Opa, ima i princa. I ja. Napravim je push. Dobro, ovdje smo se odbranili. Nekako. Ok, evo ga musketar. Evo bi Wizard. Ok, Wizard neće se ovako rešiti. Push je uspio da se stvori. Ne, nismo stigli da bacimo Fireball. Idemo ga ćemo često biti. A neki dobar. Sjelo često, super. Najbolji čas u igrici. Ne, nisam sigurna da ne i tam. Ne znam. Sada što nisam dobro ni Wizard, ni Bowler. Bukvalno nisam dobio ništa što koristim na neku. Dobio sam Freeza, imam 7 Freeza. To mi ne služi ni za šta. Ljudi, mislim da ćemo onda završiti video. Ako vam se video, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem. Pozdrav!